pasiteri yaravuze ngo Imana idukuye mu mahorero, Imana iradutabaye. Yesu arashimwe. Zimaze naje gusenga ariko naje n'umuntege nyine. Rero navuze amahanga gusenga bese nabi. Zumumela katikose nakonokora kandi batambaga kise kwa masayi. Umwana cy'ubyongo arimena cyangwa kumera no muganga ibero twashwanye. Bera kuganisha mu rubango ntabwo bigira muzana wawe. Kama kubana isiose baje mu bintu bazatse sana ibintu. Kuko nawe yahakuye kugira ngo Yesu ashimwe. Uwo munsi turashwana turavuga basi ko musose mose yaranzokananga bose yaranzokashira muga jena amara bizi hari bizati byo gukora kugira ngo ari kuko ari Imana no yitirizo kugira Yesu ashimwe. Kugira bidatize mu masaha kandi kwaje twara umugabo w'araza arambwira ngo umugore wiwe ngo yaraheye ngo namukobore izungu namufatira abana biwe nabi rero umwana w'umuntu mfate n'abakare umurere yabaga turashimye. Umugabo w'aravuga arahabwira umusingi wa mbere we umuryango wa mbere baturaba umugabo wariwe aramubwira ati sawa urya ari mu masaha moya nanjye kubaba ameze y'umwana aragarutse nsanze umukwa yanzaniye komukasiyo aravuga ngo umunsi wa gatatu utajya kwitaba Yesu arashimwe. Abana nibo bakaguma bambwira ngo wowe wibaza Imana yawe umunsi yose birakuvugira turabe bamubwira ati ija mu mubyeyi wose musese yaba yabibwiye ko Imana izoba kumurerwayo mu bihe byoroshe izobana nanjye. Uga ku munsi wa gatatu sinitaze nko mu masaha mbere bakabanzanira urundi rupapuro babanambwira ngo sinya ndasinya. Ku munsi wa kane ndagenda maze gushikayo usanga babashitse banabuze bisi aja mu masaha ya nanusu maze gushikayo turagenda turigana uwo mubeje ari kuri mbese uwo mubeje ahamya kugenda babikane hariya turagenda turigana. Imana yanjye nishimwe. Uwo mubeje ijambo yavuze ngo urazana ibyabona ngo n'ibituzi tubari gushikanira gushikira umunsi n'umwanya zikora baringa barajyana kabisa amafaranga gushikira uwese ashatse ko kubera amafaranga ari Imana n'umubyeyi wacu yarabaye yagiye neza. Imana nzomeze umubyeyi wacu kandi Imana imwongera amavuta